Masarap, malinamnam, at talaga namang nakakatakam ang pinag-uusapan at dinadayo ngayon na kiniing o smoked meat ng Kuya Blanner's Restaurant. At pag inyong natikman, abay siguradong inyong babalik-balikan. Isungan niya pa'y nga iti or-orayam ay kit umaykan taramanan tayaw dato'y naimas nga kiniing dito'y Kuya Blanner's Restaurant. First bite mga kasubo ay nakakabsat agpaypayso nga talaga tay chismes naimas ti kiniing dito'y Kuya Blanner's Restaurant. Narawit pa'y lang kakabsat ay kitrimubwat kami kini Kapitana manipod Quirino Province ta nawatiwat iti biyahe may tamapang kami ijay Baliling Santa Fe Nueva Vizcaya tamapan miman ramanan datay kiniing iti Kuya Blanner's Restaurant kakabsat. Kaagpaiswanan na kakabsat na imbitaran kami kini Kapitana nga agbalin nga guest speaker iti maangay nga 3-in-1 program iti Kuya Blanner's Restaurant. Apo mabalin bagay nga guest speaker ti arte kaya 3-in-1 nga celebration tinakaawisan may kakabsat 42nd birthday ni Kuya Blanner's can grand reopening iti Kuya Blanner's Restaurant iti Baliling Santa Fe Nueva Vizcaya ken Nueva Vizcaya content creators meet and greet ket kalpasan iti talo nga tawon nga biyahe may aiste 3 oras nga biyahe may manipod Quirino Province ay sa wakas nakita main ken nadanon main iti Kuya Blanner's Restaurant dito'y Baliling Santa Fe Nueva Vizcaya. Talaga nga napintas ti location da kakabsat taigid laeng iti highway ken nalawa iti parking space na perfect para kadagiti biyaheros nga kayat na ti aginana. Kakabsat, nakadanong kami ni Kapitana dito yan. Yan, ni Kapitana. Kuya Blanner's Restaurant, kakabsat. Naglawa ti parking area da, kakabsat. Welcome to Kuya Blanner's Restaurant! Hello, Abo Idol! Wait, talo, iwas traffic, Idol! With Kuya Blanner's, kakabsat. Good morning po. Ayan. So, maramanan tayo ti the best nga kiniing. First bite tayo kani First Idol bite. Bucanos. Nandito sa Santa Fe. Ayan, Santa Fe. Nakapasya dito yung Ilimi. Talaga met nga quality kakabsat iti kiniing dito'y Kuya Blanner's Restaurant. Ta sigurado nga fresh nga karne ti us-usarenda para iti kiniing wenno smoked meat. Ayan, fresh meat, kakabsat. Kasko na iti pagsasao, the long wait is over. Tapormalin nga malukatan iti barbaro nga Kuya Blanner's Restaurant iti Barangay Baliling, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Salamat sa Diyos. Ganun din po kay Engineer. Dahil sa kanya, hindi po natuloy pitang Kuya Blanner's Restaurant dito. Kaya ngayong araw nito ay formal na magbubukas na po ang Kuya Blanner's dito sa Baliling, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ket napagasatan kami kakabsat, tamaysa kami met kini Kapitana nga naimbitaran para iti ribbon cutting iti barbaro nga Kuya Blanner's Restaurant. Iti damdamo na pa nga mapan dito Santa Fe nga istoryain yun to ijay ayan nyo nga napintas gayam ijay Santa Fe naimas gayam dajay makan ijay Blanner's Kuya Blanner's Restaurant. Ayan, so talagang nga grand dito nga celebration ayo sa tampay talo iti isil celebrar tayo itatangal daw datoy grand reopening iti Kuya Blanner's Restaurant ken syempre kang runaan iti kasangay ni Kuya Blanner's. Kuya, happy birthday idol. Ken of course datoy meet and greet dagiti content creator dito'y
Kalanguya, content creator, wino content creator dito in Nueva Vizcaya, Kunaklatan. Ayan. Congratulations to both of you. Iti da ito yung reopening of your restaurant and sapay kumata more and more blessings kanya yung adwa. Mula sa Kuya Blanners Restaurant at ng aking buong pamilya, ako po'y lubos na nagpapasalamat at mabuhay po tayong lahat. Thank you very much. Congratulations, Kuya Blanners, and more customers to come. O, no quality nga kiniing iti sapsapulin nyo kakabsat, padasin yon iti umay sumubo, dito'y Kuya Blanners Restaurant. Amasarakan iti Barangay Baliling, iti Ili iti Santa Fe, Nueva Vizcaya. Naimas, nananam, ken quality nga talaga. Iso nga padasan nyo mo iti umay sumubo, iti quality nga kiniing, dito'y Kuya Blanners Restaurant. Dajay laeng, bye-bye!